Dive into the sparkling depths of the ocean and join Ariel for a magical crafting adventure. Dive into the sparkling depths of the ocean and join Ariel for a magical crafting adventure. The scene opens. Muri iki gihe cy'iterambere ry'ikoranabuhanga hari ibikoresho byinshi byahinduye ubuzima bw'abantu ku isi yose. Kimwe muri byo ni drone, izwi kandi nka unmanned aerial vehicle, bivuze indege itagira umupilote uyitwaramo. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri drone, kimwe mu gikoresho cy'ikoranabuhanga gikomeje guhindura byinshi ku isi, cyane cyane mu ntambara igezweho y'uyu munsi. Naho njye nitwa Fiston Philosophe Kwizera, murakaza neza mu isi yo hejuru mu kirere. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru BBC News, drone ni indege igenzurwa hifashishijwe ikoranabuhanga riri kure, ibizwi nka remote control, cyangwa ikagenda yigenzura hifashishijwe porogaramu. Nk'uko tubikesha Smithsonian Institutions, drone ya mbere yamenyekanye cyane yitwaga Catering Bag, yakozwe mu 1917 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi. Iyi drone ikaba yari igamije kugaba ibitero ku mwanzi hadakoreshejwe abasirikare benshi, bityo igakoreshwa igabanya ibyago byo gutakaza ubuzima bw'abasirikare ku rugamba. Muri iki gihe drone zahindutse igice cy'ingenzi mu iterambere ry'ikoranabuhanga ku isi, kuko zikoreshwa mu nzego zitandukanye zirimo ubuvuzi, ubuhinzi, umutekano n'itangazamakuru. Nk'uko tubikesha kandi ikinyamakuru BBC News, drone ni kimwe mu bikoresho byihutisha itangwa ry'amakuru no gukora imirimo itandukanye mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Amateka ya drone agaragaza ko zatangiye gukoreshwa cyane mu bikorwa bya gisirikare kuva mu kinyejana cya 19 no gukomeza mu kinyejana cya 20. Mu mwaka wa 1849, Australia yakoresheje balloon bombs zidafite abapilote mu rugamba rwo kugaba ibitero mu mujyi wa Venice. Aribyo byabaye igikorwa cya mbere gikoresheje ikigendajuru kidakoresheje umupilote bwa mbere mu mateka y'isi. Nyuma yaho mu 1998, Nikola Tesla yerekanye ubwato buyoborwa kure, ibizwi nka remote control, atangiza ikoranabuhanga rya radio control ryagiye rifasha drone mu myaka yakurikiyeho. Mu myaka yakurikiyeho zatangiye gukoreshwa cyane mu bikorwa bya gisirikare. Impamvu nyamukuru yari ugushaka uburyo bwo gukora ubutasi no kugaba ibitero hatariho gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Nk'uko tubikesha kandi BBC News, drone zafashije cyane mu gukusanya amakuru y'ingenzi ku mwanzi ndetse no kugaba ibitero by'indege bifite ubusobanuro buhanitse. Uko imyaka yagiye ishira, drone zateye imbere cyane, zongerwamo ubushobozi bwo kuguruka igihe kirekire, kohereza amashusho ako kanya ndetse no gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence. Ibi byatumye zitangira no gukoreshwa mu buzima busanzwe bw'abantu, aho zafashije mu koroshya imirimo itandukanye. Drone kandi zigabanyijemo amoko agiye atandukanye bitewe n'imirimo zikora. Nk'uko tubikesha Federal Aviation Administration FAA, hari drone za gisirikare, iz'ubucuruzi n'izikoreshwa n'abaturage. Ku isi yose umubare wa drone ukomeje kwiyongera cyane. Nk'ubu muri Amerika harabarurwa drone zirenga 12,000, mu gihe mu Bushinwa habarurwa izirenga 9,000, n'izindi nyinshi ziri hirya no hino mu bihugu nk'Uburusiya, Israel, Iran, Korea n'ibindi byinshi, kuko kubona umubare wazo bitakoroha kubera amakuru yazo akunze guhishwa. Ibihugu bifite drone nyinshi kandi zigezweho harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Israel, Iran na Turukiya. Ibi bihugu
byashoye imari nyinshi mu ikoranabuhanga rya drone kugira ngo byongere ubushobozi bwabyo mu bya gisirikare no mu by'ubukungu. Imikorere ya drone ishingiye ku ikoreshwa rya GPS, sensors, kamera hamwe na sisitemu z'ikoranabuhanga zituma ishobora kuguruka no kugenzurwa neza. Ikurikira inzira yahawe cyangwa ikayoborwa n'umuntu uri kure, GPS cyangwa Global Positioning System. Iyi ni sisitemu ikoresha icyogajuru satellite kugira ngo drone imenye aho iherereye, igenzura urugendo rwayo kandi igere ku ntego yihariye. Iyi sisitemu ifasha drone kuguma mu nzira yagenwe, kwirinda kugwa mu makosa no kugenzura aho iri mu gihe nyacyo. Sensors byo ni utwuma dufasha drone kumenya ibidukikije biriho, birimo amasensa y'umuvuduko w'umuyaga, ubushyuhe, intera ndetse n'uburebure. Ibi bituma drone ishobora kwirinda impanuka, gukora igenzura ryihuse ku byo ibona imbere yayo no kugenzura neza aho iri. Nk'uko Dr. Vijay Kumar, umuhanga mu by'ikoranabuhanga wa kaminuza ya Pennsylvania uzwi ku izina rya Master Drone, avuga ko drone zigezweho zishobora gukora mu buryo bwikora ku buryo zishobora kwitwara anonymous cyangwa zigakoreshwa mu buryo bwa telecommande. Drone zigezweho kandi zishobora gufata amashusho cyangwa video y'ikirere ku buryo bw'igihe nyacyo, kwiga ku makuru yifashishije ubwenge buhangano kugira ngo zifate ibyemezo ku kirere ndetse no gukora igenzura ry'umutekano, ubutasi, ubutabazi cyangwa ubushakashatsi. Ibi byose byerekana ko drone atari indege isanzwe, ahubwo ari igikoresho cy'ikoranabuhanga rihanitse gifite ubushobozi bwo gufasha mu bikorwa bya gisirikare, ubucuruzi, ubutabazi n'ubushakashatsi ku isi yose. Mu bya gisirikare, drone zifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bikomeye birimo gutahura umwanzi, gukurikirana ibikorwa by'umutekano no kugaba ibitero by'amasasu cyangwa misile. Nk'uko tubikesha US Department of Defense, drone nka MQ-9 repeater cyangwa MQ-9 ikoreshwa mu kugaba ibitero bifite ubusobanuro buhanitse bikagabanya ingaruka ku baturage. Drone kandi zagiye zigira uruhare rukomeye mu ntambara zitandukanye zabaye mu isi kuva mu kinyejana cya 20 kugeza ubu. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, drone zagiye zikoreshwa cyane nk'intego zo kwitoza ku basirikare b'indege z'umwanzi ndetse no kugerageza ibikoresho bishya bya gisirikare. Mu ntambara yo muri Vietnam, aho Amerika yari ihanganye na Vietnam, drone zakoreshwaga mu bikorwa byo kugenzura aho umwanzi ari hose, bigafasha abasirikare gufata ibyemezo byihuse kandi mu buryo butekanye. Mu ntambara za vuba aha nk'intambara yo mu kigobe cya Gulf, nko mu ntambara yo mu kigobe Gulf War ndetse no mu bihugu bya Afghanistan na Iraq, drone zagiye zifasha mu gutahura no kugenzura abanzi, gukora ibitero bifite precision ndetse no kugabanya ingaruka ku basirikare n'abasivili. Nk'uko tubikesha BBC News, drone zagiye zifasha mu guhinga amakuru y'ingenzi y'ubutaka, ubwikorezi bw'ibikoresho no kugenzura umutekano w'ahantu hagiye hatandukanye. Bigaragaza ko zifite uruhare rudasanzwe mu mikino y'intambara ya none, ndetse ko kandi ziri kugira uruhare rukomeye muri iyi ntambara ya Amerika ihanganyemo na Iran ifatanyije na Israel. Izi drone zifashishwa zigatumwa ahantu hatandukanye kuhaturitsa. Uretse intambara kandi, drone kandi zifashishwa cyane ku isi hose mu nzego zitandukanye. Urugero ruri hafi mu Rwanda nk'uko tubikesha The New Times Rwanda. Sosiyete ya Zipline ikoresha drone mu gutwara amaraso n'imiti bijyanwa ku bitaro byo mu cyaro no mu mijyi, bikaba byaragabanyije igihe cyo gutanga iyi serivisi no gukiza ubuzima bw'abarwayi benshi baba bakeneye amaraso. Drone kandi zikoreshwa mu buhinzi, mu itangazamakuru no mu butabazi bw'ibanze no kugenzura ibidukikije. Ku rwego mpuzamahanga, drone zikoreshwa cyane mu ntambara. Nk'uko tubikesha inyandiko za Al Jazeera na Science America, mu makimbirane hagati ya Iran na Israel, impande zombi zikoresha drone mu butasi no mu bitero. Iran ikoresha cyane drone zo mu bwoko bwa Shahed 136, mu gihe Israel ikoresha Heron na Hemas 900. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo
zikoresha drone zikomeye nka MQ-1 Predator na MQ-9 Repeater. Nubwo bimeze gutyo kandi, ejo hazaza ha drone hateganyijwe kuba heza cyane bitewe n'uko ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere. Nk'uko tubikesha World Economic Forum, drone zizagenda zikoreshwa cyane mu gutwara abantu n'ibintu ndetse no mu mijyi ya none igezweho. Nubwo bimeze bityo kandi, haracyari ibibazo bijyanye n'umutekano n'imikoreshereze mibi ya drone bigomba gukemurwa. Nk'uko umuryango w'abibumbye United Nations ubigaragaza, hakenewe amategeko akomeye agenga ikoreshwa ryazo kugira ngo zikoreshwe mu nyungu z'inyoko muntu. Bitari ibyo, ikoreshwa ryazo mu ntambara rizateza ibibazo bikomeye nk'uko umuhanga mu mategeko mpuzamahanga ku bijyanye n'indege zidafite abapilote drone abivuga. Mu gusoza, drone ni ikoranabuhanga rifite imbaraga nyinshi rishobora gukomeza guhindura isi mu buryo butandukanye. Icyakora, uko zizakoreshwa mu gihe kiri imbere bizaterwa n'uburyo abantu bazazigenzura no kuzikoresha mu nyungu rusange. Ndabashimiye, njye mwari muri kumwe muri iki cyegeranyo cyagarukaga ku ikoreshwa rya drone ku isi. Njye mwari kumwe, nitwa Fiston Philosophe Kwizera.